Fatalafatu atamua lau Samoa Entertainment TV nei fo itula ai usima yel fafonga. O tapuni ai le fale tele o le malo i le taulanga ia pia le SNPF building. I le so mo su e ngā leo mal pulenga o fui mu. I le mafua anga o le mu. I le fiafia nafi. Na manuia ngā ruenga ale ufai ngā ruenga i sili le lua se fulu. I wha apele afi na sa sawana le pito i se sifo o le falele le SNPF o le isile a seta le ufai sa whanga le nupi wha. O lo o mautotongi ai le ufai pisini si tu ma o te au fia i fale ainga ofisa valele, company telefoni, ofisa foma i tuma oti falpoeata, maisi ofisa ai o tamai fale oloa. Ele i maua le mafua anga o le afi, peta ina ta uele leo po le fale o le malo i le sui al newspaper le Samoa Observer. Sa ia ile tangata na o sopa i fale oloa, Frankie le po le stonai, ai le ito i fai le fai tutoa, ai po lo le songafua, ana popa o ifol Frankie, ai mulmuliane ilo atu le tau suasu mai le ofisa o le mtanga luenga o le Public Enterprises. O fale te tele le malo o le taulanga ia pia e o komeki lava ona ilo ane e le ofisa o tinei mu. Se fale wala matia pe wa afia fo ile afi talu masini fa ona ponei o lo oiloa vave ai. O masini ia fa ona ponei po smoke detectors tau sanga watua nai mana tuana fa afuase iai fo i ona e fa ilo o le fale tele o le malo ia pia. Matama mo eifo ilalo o fai ngā luenga ai mawane e iai le ofisa o le malo sa fai ei a uli ngā laulu anita mai tai. O le whemoma wa ia tūlanga o le tau o iai nei o lo whaamanatu mai iai pēr le komisina o mtanga luenga o leo a wapa aulongo i tino Filipo. Le tunu ulau tele wha ai te le so ono whiwa ai ma wha atino ngā luenga i lau whanua e le o mautinoa saunga le mu. Ina ua toe wha mawina fo i leisi maliu mai le sami e maasalomia na malemo na ua pa u ilalo. Ilana tau tuunga, na alu le po le sto na italwai. Peta eolo na tino na toe mawane i sa ili ngā leo li tai au le sa, ma o ta oto i neil fal maliu al mali e toa tanu ma fili li lua, ile motele, a o faya i eisu suenga. Peta i wha mau maungo tangata pa u le sami i whango tanga, e o mai nei ele i mawalama tino o se urungali i sa le lolonga, sa alu fo ili la faiva tau tu ile la talus fultau sanga taluai, o maasalomia na pa u fo i lalo i le sami ele i mawalava. O le whautuanga mo le mai taule nei o a wha ua iai i le tunu e no fo uta i le saunga le mua no fuanga e wha atinoi ngā luenga i whafo ato le fale ai mai se o whaangotanga tofu po o ni tau tuunga foi i ngā tai fale ngā lua. Tala toi tuli lol to asul fale na avane mali fai leo ma tau fia i molianga i so tanga i fuala au whaasaina ma upenga wha asoli tu la fono talu mai le masino i anuali. O lo te ena i le ainga, o le tamama le tinama le la atali, mo lianga leo wha asanga ia i la tau. O le ainga le wha apena watu e wha atau sa mosa, ai ma watu ai leo i le taimi o le la tau wha inga matau fiane ai. O nafi na wala awai mta upule ilu mon wha amsinonga mawalunga. O le toas fulfa, na tau fia ia o fia ai Sam Victor, le wa ioi lo na umio whala au wha sa, e le aisa, e testi ma le o wha kalama na mawai, ma Trevor alo ese, wa ia i oe fo ile umio la au malosi wha soli tu la fono. O tama i tae o lo tau fia pia i lalo lwa inga leo. O la tu te ena mo lianga o le umio fo la au wha saina i au fiai, Antonia Tuala, Meripa Chukung, la ngani pele na tino ma le li o Michael Victor. E lua mai asa o tu inatu al whaamsino Justice Roma ia i lato nei, e whaao o tuaini a lato tal sanga pe aman na o tala i tua. Wa tofa ia au kuso e wala waimta upu a le vaenga o te tee, ai o le masina fo, e ilo ai se whai unga al whaamsinonga, ia li e to alua wa ioe i moli a ngā leo. U whaamawina le tele o le sao, le ula tapa ai le siti o le whaita wa whai o tangata Samoa e a fia i whaama i le pipisi, mai le tu la wal mtanga runga so fo maloloina o ta wai le mawalunga wo o atu ile lusful fa pasene o li o ula te pa ile fa mo so enga tal mai lua fesul fitu wasi ita itele le na fa itawe pe ona li putia ma o tanga ile mtanga runga so fo maloloina i fuanga e fa ititia mai ile se fulu ono pasene e a o atu ile to sanga e lua fetu se fulu o isi tunu e pe ole li o malo Europa Kanata New Zealand e 5% o lo ave ia ile lato tapenanga pe a o atu lo o tunu lima. Ua mawalunga i fo i matupe maua company ngā o sia tapa e ala ile ngā o sia o isi tu ai ngā tapa e pe o le sika le tiwila po le vape. Lea
Ua tele tamaitia onga, ua moli mawina mai le matanga luenga, ua lato ula le sikaleti wila lea, ua ose popolenga, ona ole si ita iai o le faitau o whana wa onga, ua ula. I le fono atu moto le Pasifika e au fia ile atu Kuki, Fiti, Kilipati, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Matuvalu, na amana iai le Lipoti. Ale whaala poptonga o soifua maloloina le WHO FCTC. Mga lulu e nei, ile awala fai whaatasi, e whaititi ai le whioti vave o tangata, mai le ula. Ma le whaonga ina o isi tu enga sikaleti, e au fia ai ma le sikaleti wila, pole vei. O mātua i tau o whai ngā mea lofo ki lisi masi, pei tai o lo wha amanatu mai le pulenga o le porkalame no Tanielu SVSG, Samoa Victim Support Group, o lo wha awau lava la lato ngā ruenga o le ngau sia leo o loa, e ono mea mo mea lofo wha moli e tunu umamau, ai o ainga asi mai. O loa ia o lo ngau sia e tina sa a fia i sa wanga i tono ainga, ai o stasi leo fo, ele wha fita au leo sa wanga i ainga, o le tau mawhai o le SVSG e wha oa le nofotane, po o le tina o le ainga o lo nofofale, ia maua i lava e ia tupe i ona lima, i lana pisinisi e pe o mea langa, ngā o sia mai o le lau ele. O le polkalame nofotane lea o fisosoani mai ai, le Unio malo Europa, ma malo au whaatase, i lona whaatupeina mai le whaia o onga, i meto tia ese a matai le pisinisi, ua lata il se fulu tau sanga taluai, ma o mai ei nei e silia le afe tina whai pisinisi la iti, na fofoa mai le porkalame lea o le wha o le noftane, tu uititi ai sa wanga i to tono a inga. O le lima vai ma le tango lima, e tal tonu le pristena le SVSG sili niulina jang, o le isi le nā mafu anga onga o le sawa ina o tina, ma whanau i to tono o Samoa. Ua to e tolo le sa lua se furu le masina neile mata upua waa ma Maylene Brown o Tamua. Ia o atu iai wa maua salalo ia ma atu 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 fo i tapenanga alitua leo. E ui ina to e ave leo ile umane o le vala ungo lamta upu ile so lua le vaya sanei. Talutu o ingo le la leo sta ia o tutu unga na tala i tua. O tutu unga ia o fia ili whaatatia ese o na lato e whaio ni whaasalaunga ilunga o sota inga tele vamabe. Ele ima wastata wa vanol komsina o leo to e tau fiai o le ngali o ta ua ilunga. Pe tai o li potia le Radio Samoa mai mulinuu. O le anga ima iai i fafo le potu famsino na longo ina i loa e leo ngali ina ia lato watu le ofisa e to e whaia nisi o molianga e whaatatau ilo la solia o aia inga o le tatala aio i la ua itua. O le awanoa sa ili aise loia, ele tangata e nofo tau fia. O le whaatanga o na whaongase telefoni e sa iliaisa na loia i lalo o le vava ainga leo. O le salua o le vaiaso i ona tua e toe o ane ai i whaamsinonga e tali i molianga e sootanga i whaasalalanga sa la whaia i lunga o sota inga televave po le Facebook. Lau Samoa Entertainment TV mai a pia, whaapopo mai lea sa tai au le alofa o le tua a whaasoifoia.